Vojvodina. Šetnja kroz zaštićena područja Srbije. Na krajnjem severu Vojvodine, u Bačkoj, na obali jezera u opštini Subotica, nalazi se mala istraživačka stanica i svojevrsni istraživački centar. Jezero, sa svojom okolinom, čuva veliko bogatstvo flore i faune, zbog čega je proglašeno specijalnim rezervatom prirode Ludaš. Među trskom i šaševima gnezdi se veliki broj ptica močvarica, zbog čijeg prisustva je ovo područje upisano u listu ramsarskih područja od međunarodnog značaja. Ovde možete videti riđu i žutu čaplju, barskog petlovana, vodomara i mnoge druge ptice močvarice. Uz obalu ćete sresti i ribare. Oni pecaju srebrnog karaša i izlovom ove invazivne vrste ribe pomažu u aktivnoj zaštiti domaćih vrsta, među kojima je i zaštićeni čikov. Staralac ovog zaštićenog prirodnog dobra je javno preduzeće Palić Ludaš. Nama kao upravljaču je povereno da praktično radimo na održavanju i unapređenju svakog zaštićenog područja, a jedna od osnovnih mera da bismo to uspeli da postignemo je u stvari aktivna zaštita prirode. Ukoliko ovim predelom prošetate u proleće, vidjet ćete kako cveta žuta perunika, zaštićeni veliki kaćunak i zeleni morski trozubac, upisan u crvenu knjigu flore Srbije. Međutim, najimpozantniji prizor predstavlja divlje goveče, Bos taurus, koje takođe pomaže upravljačima u aktivnoj zaštiti ovog područja. Jedan veliki korak je bio kad smo počeli da održavamo vlažna staništa sa podolskim govedama. To su stare autohtone rase na ovim terenima, izuzetno dobro iskorišćavaju tršćake i mogu ekstenzivno da se drže. A istovremeno fenomenalno nam odrade održavanje tih vlažnih staništa i sa tim što su oni samo tamo na tom terenu i sa svojom ispašom privuku jako puno vrsta životinja. Javno preduzeće Palić Ludaš, pored ovog rezervata, upravlja sa ukupno 5 zaštićenih područja. Specijalni rezervat prirode Selevenske pustare, predeo izuzetnih odlika Subotička peščara, park prirode Palić i spomenik prirode stabla hrasta lužnjaka na Paliću. Većina ovih područja naslanja se na samu granicu i nacionalni park Kiškunšag u Mađarskoj, pa postoji uska saradnja između upravljača ovih dveju područja. Predeo izuzetnih odlika Subotička peščara. Na ovom području je jedino nalazište reliktne biljke šafranjike, Bulbocodium versicolor u Srbiji, koja je sinonim za floru Subotičke peščare. Trenutno se u saradnji sa Nacionalnim parkom Kiškunšag beleži prisustvo retke vrste glodara, slepog kučeta, Sfalax leukodon. Ova vrsta svoj život provodi pod zemljom u sistemu hodnika u potrazi za hranom, korenjem trava, rizomima i lukovicama. Još pre samo 100 godina bila je široko rasprostranjena u Vojvodini, međutim, pretvaranjem izvornih stepa u agrobiocenoze njen areal se znatno smanjio. Aktivnim merama zaštite upravljači zajedničkim naporima rade na očuvanju i revitalizaciji njenog staništa. Odavde nas put vodi ka Subotici i najvećem prirodno nastalom jezeru u Srbiji, jezeru Palić. Zbog svoje geološko-ekološke vrednosti, Palićko jezero je zaštićeno područje 3. kategorije i ima rang parka prirode. Nalazimo se na južnom dijelu Palićkog jezera, unutar zaštićenog područja Parka prirode Palić, i to je jedna lokacija gdje mi kao upravljači, znači javno preduzeće Palić Ludaš, vršimo revitalizaciju vlažnih staništa. Znači ovo područje je bilo mozaik raznih vlažnih staništa i mi smo tu imali problem sa trskom, sve je okruženo sa poljoprivrednim površinama i onda smo dobili ideju, odnosno preporuku od naših kolega iz Nacionalnog parka Kiškunšag, da probamo mi da dovedemo tu podolskih goveda
i da probamo ispašu. I tu već od 2016. godine, krajem 2016. godine, obavljamo ispašu sa njima i odmah nakon godinu dana smo imali fenomenalne rezultate. Sad, bitno je pomenuti da Palićko i Ludaško jezero je povezano preko kanala Palić-Ludaš, koji pored toga da je ekološki koridor za različite autohtone vrste, isto tako može da bude i koridor za invazivne vrste, naravno. Nisu tu problem samo invazivne vrste, nego i zagađivanje, znači imamo dosta domaćinstva koji još uvek puštaju direktno komunalnu vodu. Biće i proširena kanalizaciona mreža i nadamo se da će i taj pritisak smanjiti u buduće. Na samoj granici istorijskog jezgra Palića nalazi se još jedno, manje poznato i manje posećivano, zaštićeno prirodno dobro. Stabla hrasta lužnjaka na Paliću zasađena su pre više od jednog veka. Do današnjih dana ostalo je 31 stablo koje sada predstavlja spomenik prirode. Ovo zaštićeno područje je od 2013. proglašeno za zaštićeno, za spomenik prirode stabla hrasta lužnjaka na Paliću. Inače, nalazimo se u naselju Palić. To je, ajde da kažemo, severno od Parka prirode Palić, severno od tog turističkog dela. Hrastovi koji su tu u ovom zaštićenom području stari su preko 100 godina, čak i preko 150 po određenim tvrdnjama. Ono što je trenutno stanje na ovom zaštićenom području, to je velika zastupljenost invazivnih vrsta. I našim planom i programom imamo i poslove koji su vezani za krčenje tih invazivnih vrsta, odnosno stabala invazivnih vrsta. Ovakva stabla deo su našeg istorijskog i prirodnog nasleđa i oduvek im se poklanjala značajna pažnja. Hrast je kultno i sveto drvo mnogih naroda i osnova mnogih legendi i mitova. Grb Kneževine Srbije u Sretenskom ustavu iz 1835. godine sadrži venac hrastovih listova. U Srbiji postoji ukupno 10 vrsta listopadnih hrastova, od kojih je hrast lužnjak, Quercus robur, zaštićen sa najvećim brojem stabala. Pojedinačna stabla velikih dimenzija i starosti, pune vitalnosti i očuvanog habitusa, danas predstavljaju pravu retkost svuda u svetu i zaštićena su kao izuzetni primjerci šumskog drveća. Nekoliko stoletnih hrastova nalazi se i u sklopu botaničke bašte Zoološkog vrta Palić, koja, pored egzotičnih biljaka, predstavlja i zbirku mnogih autohtonih vrsta. Što se tiče priče o hrastovima, znači uvek je zanimljivo spomenuti da su, faktički pored mene se nalazi jedno, ako možda ne baš i najstarije deblo, to stablo hrasta, lužnjaka, ovde na Paliću. I procenjena starost mu je negde oko 300 godina. Tako da se nadam da će ovi hrastovi ostati ovde u zoološkom vrtu još dugo da dočekaju neku novu vetu. Ovaj, po svemu poseban zoološki vrt, osnovan je 1950. godine i danas se prostire na 10 hektara površine. Pored zoološke i botaničke funkcije, park ima značajnu ulogu u obrazovanju mladih i zaštiti prirode. Zoološki vrt Palić, u saradnji sa javnim preduzećem Palić-Ludaš i državnim institucijama za zaštitu prirode, obavlja i funkciju prihvatilišta za životinje. Na očuvanju prirode treba raditi stalno i udruženim snagama. Na institucijama je da prirodne predele zakonom zaštite, a na svakom od nas je da ta područja negujemo i sačuvamo za generacije koje dolaze.